يا الله خلقته نوكني تديني أمن يا ربي رحمتك تيني مكاك تيني جلك بسم الله الرحمن الرحيم جنة يا إلهي ولتنون النسي الحمد لله أما اللي يادك نبكانو غهي نمنتك كيكبو خسارو الله يا الله ربكو روان غارينا كاي إرغا خير قبدو بكيونا غهي ثم الحمد لله ثم فرفماني أمن يا ربي رحمتك تيني نغاف رحمتك اتدانغلاسي محمد كينيا ارغما جنفنسي اهل سباساني هنداتونو بوسي كل تابيو تاديرا دوبرتي كاول رانجني الكني غياسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبليان كبجمتوتا داوتوتا تي في افان رومو اكم جرتني سنين جچادا qophii guyyaa irraa keessa qabnu tana sa'aata akkatti tanaaf TV afaan Oromoo irratti ulama iteenya beekamtu magaalaa Lakkuutirraa qabadhee asirratti isiniif dhiyaadhee jira. Isaanis akkuma argitanitti Sheekh Mahamud, Sheekh Yahyaa fi Sheekh Hussein Safir akkasuma Sheekh keenya Sheekh Bashirii fi Sheekh Kamal qabadhee asirra dhufe. Isaanis akkuma beektanitti ulamaa'ota keenya ulamaa'ii Masjid Tawfiqii fi Masjid Tawhid kan ta'an guyyaa irraa obboleen islaamaanii beeytan hundi keessanuu biyya teenya Oromiyaa keessatti rakkina deemaa jiru aqiidaa Abdallah Hararii tan ja'antu tan isaa tabara dheertuu deemaa turte arra ummata keenya mootummaa Tigree gargaarsifachaa ummata keenya irratti wareera addaa oofaa jiran ulamaa iteenya hidhuudhaan madarasaa cufuudhaan biyya keessa waan adda addaa oofaa jiran obboleen islaamaa namni Bilaal show namni dhaggeeffachaa jiru afaan Amaaraa afaan Arabaatiin illee dabruun jira hundi keessanuu beeytan obboleen islaamaa tanumagaa asirratti qophii teenya tasaata kitana akka nu hordoftan gammachuudhaan qalbii teessan bantanii gurra keessan bantanii gorsa ulamaa'in teenya raddii shayticha kanarra godhan shaytichi kun akkuma beeytanitti nama aalima akka malee baratee sanuma waliin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmi isaa wajjin isa jallisee nama isa jala deemullee jallisee inni arran jiru ganda akhiraa galee jira obboleen islaamaa warra isa jala deemu darasaa isaatii fi warra akkasumatti ummata biraa kan arabaatiin kan beekamu lafa Lubnaan keessa ture biyya arabaa tana biyya hedduurra deeme biyya Jerusalem illee dhaqee Makkaa illee dhaqee Madiinaa illee dhaqee waan inni deemuun kun takka isarraa taqabbaluu didanii biyya teenyatti illee inni nama soddaa Hayilee Sillaasee wajjin kan dalaguu ture madarasaa fi cufarra cufuu ture obboleen islaamaa seenaa saagaa ulamaa'in teenya takka takka nu ibsanii baga asirra nuuf qalooytan isinin jechaadha. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. baay'ee galatooma inshallah qophii tiyyaa akkasumatti obboleessa kiyyaa sheekha keenya sheekhiyaa yaaniin eegala sheekhamee aqiidaa tana akkuma beeytanitti isin Naayiroobii irraa illee ji'uma waa xiqqoo dura gad dhuftanii mee aqiidaa tanarraa aqiidaan tun haala akkamitti ummata keenya seentee rakkina adda addaa sheekottii teenya irratti oofaa jirti san daawwattoota keenyaaf waan rabbiin si beeksisarraa nu ibsa inshallah. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد duraan dursee gaafiin gartee duuba ati nu gaafatte waa'ee biyya keessatti maanta deemaa jiru wakazaalika aqiidaa gartee duuba qaallachi kun deemuun rasuulli rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi duuba wayita gartee nu dhaamu nabiin rabbiis nagaa rahman irratti haa jiraatu alaykum bisunnati karaa kiyya qabadha karaan gartee duuba kiyya kanii gartee duuba irra nagartan kana qabadha وسنة خلفاء الراشدين المهديين أما اللي أكسمتي خرا غرتي دوبا خلفاء الراشدوتا ورا غرتي ربين كجلج سني خرا غرتي دوبا بخري أكسمتي عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب خلفاء الراشدين يجون أمة أفرنكنا خرا إساني كبدا نبي رب وني غرتي خرا كي كبدا أما اللي خرا ساني كبدا وني جوف إساني كرا يديمو بيخ أكت ديما إساني بيخا
akka isaan najala deeman kana najala deemaa jedha rasuulli rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi ammallee ergamaan rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi ummanni gartee duba yahudaadhaa kuni warri nu dura bakka 71tti addaan baba'anii jedhe san keessaa tokko qofaatu warra jannataati jedhe ergamaan rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi ummanni nasaaraatillee bakka 72tti addaan baba'anii jedhe san keessaa tokko qofaa warra jannataati jedhe suni maali khayroo nabiyyiin isaanii jiru san nabiyyi silaatti ergamisanitti amananii qabatanii tuutaa xiqqoo ergamaa rabbi hagaasan ergame jala deeman jechuudha warri kaan akka jiru warra azaabaati jedhe ammoo ummanni kiyya bakka 73tti addaan baba'u ta'anii jedhe nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi hundinuu warra azaabaati takka malee jedhe yaa nabii rabbii tami gartee warra tokkichi sun jedhanii gaafatan nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisa abii daawud gabaasa keessatti akkasumatti mallee imaamu ahmad gabaasa keessatti musnad keessatti hiyal jamaa isaan san jamaadha jee duuba hadiisni san gartee duuba riyaan adda addaa wal dhufteeti gartee cimaadha riwaa biraatiin ibseen nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi warri gartee duuba tuunni gartee guyyaa qiyaamaa nagaa baatu sanii warra gartee duuba karaa namarra jiru kanaafi karaa sahaabaan kiyyarra jiru warra karaa san deemeetu gartee warra jannaati jiru guyyaa qiyaamaa nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi duuba sirraa wanni arkannu nabii rabbii boodaan gartee duuba warra filatamoo san ergamaan rabbi akki jee ragaa beefi warra gartee zamana inni jiru sanii khayru nnaas qarni thumma allaziina yaluunahum irra caalaan ummataa warra gartee zabanaan ammaan jiru kana jiruu je qarni jechuun jaarraa tokko jechuudha amata 100 tokko jechuudha ammallee gartee katti aanu sadarkaadhaan jechuudha warra gartee 100 tokkichisan boodaa dhufe suni taabii janiin warri kaan ammoo sahaaba jechuun warra gartee nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi ijaan arkee itti amanee amantuma san irra du'e jechuudha yoo warri immoo gartee nabii rabbi ijaan arkin kasan booda dhufan kan sahaaba arkaniin taabiidha ammallee warra san boodaati je atbaa'u taabii nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi akkas je eegana booda immoo warra gartee duuba hoosa namaatiin dhufuutaa je nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi amma gaa qarniin gartee irra caaltuun qarniin filatamtuun qarnii nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi jiru sanii warra sanii jechuu ka gartee duuba nabii rabbiitillee dhugaan jaalatu ka sunnaa ergamaa rabbiitillee beeku ka ammallee gartee duuba rabbiillee jaalatu ummata hundarraa'u kan nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi ragaa ba'e osoo niifi gartee duuba isiniin kun sadaqaa hamma gaara uhud geessu guddoo sadaqattanii cinaa gartee duuba kabara sahaabaan kii sadaqattuun geewu jisu habatti innaa sahaabaa ergamaa rabbii sahaabaa isaa jabeessu keessatti jechuudha ummanni kun warra osoo addunyaa irra jireenya rabbii subhaanahu wa ta'aalaa yaa ergamaa kiyya Muhammad abaluun gartee warra jannataati naajiin abaluu warra jannataati naajiin abaluu warra jannataati naajiin jee radiyallahu anhum waraduu anhum warra gartee rabbiin dalagaa isaanii irraa jaalate akkasumatti ummanni san ammallee kennaa rabbiin guyyaa qiyaamaa isaanii kennu san irraa jaalachuu ta'anii jechuudha amma duuba san booda maaltu argama silaa firqaawanni jaamu zabana isaan jiran kana keessatti hin jirtu silaa argamuu taa'u khawaarija firqaa gartee yeroo san keessa argamteerraa ka ergamaa rabbiitillee salaatu rabbi wasalaamu alayhi innaa gartee ummanni kun hammeenya isaarraa gurbaan tokko dhufee ka gartee addisaa guddoodhaa ka tafaa babal'atu ergamaa rabbi yaa Muhammad i'dil innaka lam tu'dil atiin kun kan dalaytu akka dalagi waytakaa nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi yoon gartee ani khaniina kan dalayne taati eenyumaatu akka dalaga yaa warra gartee lafaa warri samiituun amananii gartee duba ilma namaa hin ergani isi warri lafaan shakkitanii hiji wayta kana khaalid riwaa biraatti umar yaa ergamaa rabbii nadhiis adrib unuqa haadha almunaafiq qaalicha gartee munaafiqa kana morma isaatiin dhawa nadhiis jeen duuba wayta inni achi garagalakkii dhiisi mahammad bara yoo amma qaalicha kana ajjeeftee nama itti amanee ajjiise naan jedhani dhiisi jeen duuba ammoo wayta inni achi garagalu duwida qaalicha kanaa irraa ummata tokko bahuufa ummata gartee duba umriin isaanii xiqqoodha aadaatu sinni kammoo ilmi isaaniit illee xiqqoodha kammallee gartee duuba diin kun asbiran kunne yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min arramiyya ummanni kun gartee duuba diin seenaniita gartee xiyyi diin keessa xiyyi kun waa waraanee keessaan bootti diin keessaa bahanii keessan ta'anii je ammoo yoo isaan kana laaltan salaata keessan salaata isaanii biratti uffattan akkasumatti mallee gartee duuba quraana wayta isaan qaranillee qaraayitii isaan biratti uffatanii je riwaa biraatti isaan sani kilaabu alinnaar
gartee duba saree warra ibiddaati ya nabii rabbi salaatu rabbi wasalaamu alayhi duuba firqaan san hin turre yeroo gartee aliyyi keessa baan wal dhabbii gartee duuba islaamii lamee wal dhaban keessatti idduu sanii baan amma gartee jamaan kawaarijaa san jamaan kawaarijaa sanii fi warri kun amma har tokkoon jamaa kawaarijaa sanii gartee aqiidaan isaanii wal fakkaatti akkasumatti raafida warra gartee maantana gartee shi'aa jedhamu kana isaanummaanuu firqaa 12 qaban firqaan isaanii kun gartee irra guddaa firqaa isaanii keessaa ulamaa inni kafarsisan ulamaan islaamaa maaliif kafarsisan jennaan sahaaba ergamaa rabbii irraa gariini abaaran aashaa faa zinaa goote jedhaniin radiyallahu anhu ardaa rabbiin quraana keessatti gartee dubbatee qulqulleessee bara aashaan tuni qulqulluudha jee rabbiin gartee duuba axayyibaatu lixayyibiina warra bar dubartiin gaariin nama gaariif taate aashaan tun bar gaariidha ergama rabbii gaariif taate jee rabbiin ka dubbate zina gootee jedhanii gartee ammallee aashaa arrabsan jechuudha ammallee akkasuma Khalid ibn Walid akkasumatti ammallee Muawiyaa ibn Abi Sufyaan Muawiyaan faan kaafira jedhan akkuma warri Abaashaa kun jedhan jechuudha bakka tanaan firqaan isaanii kun wal fakkaatti Muawiyaan kaafiraa jedhan duuba akkasumatti ammallee sifa rabbiin quraana keessatti dubbate rabbiin ifiin dubbate quraana san kijibsiisan duuba guutumattuu ayata rabbii kijibsiisan namni quraana kana gartee duuba kijibsiise ayata tokko keessaa maal jee rabbiin quraana keessatti atu'minuuna biba'd alkitaab وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون قالني ورا قرتي آيات ربي قري رقومسي قري خجب سيسو قالني ساني ويتهيجي ربي سبحانه وتعالى وانتاني جي الدنيا رتكاتشو مالي أما اللي قرتي قياك يا ما الرجب عذابات ديمو تاني يوري آيات ربي قرآن خيسا بكتك رقوم سني بكتك خجب سيسن أما من نكون قرآن خيسا مال خجب سيسن تقفى ربي سبحانه وتعالى أرشي ولد تولتهيتين جراجة قرآن خيسا بكة هدو تيجو يوكا قرتي من رادو بنوتات لا عدد ولا حساب هاسوينيتو في تندن دينيو قرآن خيسا اللي قرتي ديس خيسا اللي أما أنت ندوبا نخجي سنبكتنا ربي ولنتاني جندوبا أكمي دوبا ربي وللين جران جنو لما دم اللي قد اللين جران جنو مرقل اللين جران جنو بتال اللين جران جنو علماء نكيان هؤلاء الذين فقدوا ربهم أمني قرتي دوبا ما أنت ربي هنجروا جانكوني والربي ساين أبي جندوبا دوبا أكنا وجي والنسان جمالي جال الإرقام ربي إرقام ربي جالنا جن كان إرقام ربي جراجن ربي سبحانه وتعالى ويت قرآن كيس دبتو يا إرقام يا محمد أمة خيت الناجين مال ناجين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يا ربي سبحانه وتعالى أمة خيت وان ناجتون يدعو من كرب جالة تنتاتا كرب جالة تنتاتا فاتبعوني نجل دي ماجين يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ربي اللي نسين جالتا دلي تيسن اللي ربي نسنيف عرارما دوبا ما ربي نرقم ربي جل دي ماجين إيرو ارقم ربي كمي جل ديمنا خانا بكتون بك قرتي عقيدان جبدون ججو أكمت ارقم ربي جل خانا جل ديمنا مقوم سنيت أمنا أما ارقم ربي جل ديمون وانسلا ارقم ربي دوبتي رقومسو أكما قرتي جروتي مالي معنا محمد رسول الله محمد رسول الله خاني جالنا جتشوراف لما دملي أفانومان جنمو معنا سامالي معنا محمد رسول الله تو آيات خناو جوال كبت معنا سا أفانومان أشهد أن محمد رسول الله جتشو كفامتي معنا سايتو خوني أفانين جد وني سلاحو جنس الرابر باجفتو عمل لي سر الرابر باجفتو معنا خلقي زمالي تصديقه فيما أمر وانسلا ارقما ربي دبتي في ربي سبحانه وتعالى دبتي ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ربي واني قرتي دوبا ارقما ربي وانسلا ربي دبت جيم مليه دبتو جتشي سلا ارقما ربي دبتي لقوا لا يتي دباني بفرجو خلمدا وتصديقه فيما أخبر وارقما ربي صلاة ربي والسلام عليه جي دبرا دبت لقومسو قوت متو يجو حديث خيس النبي ربي صلاة ربي والسلام عليه بكيت تك غرتي ربي سبحانه وتعالى عرش ولي تولتي غرتي دو دبت ان شاء الله غسن دبت شوف تاني بودرا اماس وان ارغما ربي ارادور كرا دوركمو
والله يعبد الله اللهم خنا غبروا دبو ربي غبروا دبودا الا بما شرع وسلا غرتي ارجما ربي خراب مالي وان شاري يچون قران حديث ربي رسوله وان تكلي سيرته كل من ما ربي رسوله اسيت غرتي خراب وان حلال سندن دوا سلال وان ربي ارجما ربي حرام غدي ديبيني غبان حرام غدو هندن دانجچو امانتنا والله يعبد الله الا بما شرع ويتجني ربي خنا غبروا دبو مخلوقني غرتي لا بخيس جرو وان ارجما ربي صلوات الله وسلام عليه نتين دو فيمله خنا غرتي سلام نتين دو فيمله اكم ارجما ربي صلوات ربي وسلام عليه صلوا كما رايتموني اصلي انما عبادات ويتغوتن اكانا صلاه غرتني غدا جرا نبي ربي صلوات ربي وسلام عليه يوني فكينياف شريعتي نبي ربي صلوات ربي وسلام عليه صلاه مغربا ركعه دي صلاه دي اكسيني اما اللي حديث خيست اللي دبتت في اللي ارجما ربي صلاه غرتي مغربا سدي صلاه اما خيرين دلغتي صلاه مغربا ان خيرين الدم فتاته يوني في افريقيا صلاه وتسراني كيبلما ان كيبلم مالف درجه سلا ارجما ربي صلاه اك ارجما ربي تدو فيمله وان براد ليديچو اما انتنا رسول ربي صلاه ارجما ربي الله سبحانه وتعالى قران خيس مالجا قل لو كان ما هو آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أما أنكم مالكنا أكسل أمن نقرتي كافرة جوتي يرب وان براخ ربي وجين قبرهم خجروا تاتي هنجروا مليك دبين سلا رب وان براخ خجروا سن دولاف قام سلا ربي أشيد دولانين كرابر بعدنيت جي ربين قرآن خيهتي أسم ما رب مال قرتي سيف كنا توقفا الله مالي ربين برا قبر من برا كنجره فارفا من برات اللي نكنجره جبان برا خنا وانا ما اقول لهم كانوا اقول لنا كنجره سيغنا خلم مدى ربي سبحانه وتعالى اكا عرش ولتولته قرآن لكم قرتي سيف كنا يچو دوبا ربي عرش ولتولته سورة الأعراف آت شنتم يفر ربي سبحانه وتعالى دبتي جرا وكذلك عمل لي قرتي دوبا سورة اليونس آت سديرتي أكسمت ملي سورة الرعد آت لمرتي أكسمت ملي سورة الفرقان آت شنتمي سجل رتي أكسمت ملي سورة السجدة آت أفرتي أكسمت ملي سورة الحديد آيات أفرت ربي سبحانه وتعالى بكهد دبتيج أما اللي سورة النحل آت أفرتمي سجل رتي في شنتم رتي باية قالتهم أسر السلام خير إن شاء الله جزاك الله خير الجزاء وان نبستيف جتشارا إن شاء الله أكسمت غافيتي أنسي إن شاء الله بريسا أكمت تتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني يكون فرقة مرنا ترباتا مسادين تدامبا هني جاء دوبت مرنا ترباتا مسادين كان أكمل بين شيخ خنيا سيسافر إن شاء الله فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ودو غافيك جوابة سيرين اندرت isin warra TV kana shababa kenna warra dalagaa gaarii dalagaa bareeda dalagaan hagana wanni dalagan rabbi ufiiti fi hawaas ufiiti olitti wani dalagan hin jirtu ummata akkanatti uf qabee yeroo ufii balleessee yeroo ufiiti fi yeroo ilmaan ufillee balleesse waan kana hawaas ufiiti fi amantii ufii kaddamuuf yeroo guddaa ufii waan kanatti fite rabbiin isinirraa hajaalatu ربين جرو تيسنت ربين بركة إسني هاقولو ساعة تيسنت ربين بركة إسني هاقولو شبابك هندل لك على في ربي وان كانت ترجيسي وان كانت تهاكأني نقول لي ورا والقدمو ورا أمنتي وفيلي خدمي وفيلي والقدمو ربي إنه هتايسو قافيك جواب الرتي لقما واندي بكا كان تريتك وامني إرها سواجر وان أمرك كنا بيكينة أرجماجر وكذا رها سواجر rakkinni kuni haarawallee miti sifa haarawallee qaba inni haqiiqatti inni haarawaa miti ummata mu'mina irratti wanni akkanaa kun asiin durallee argamaa tumaan ture ilaa ayyadi sallallahu al-arda waman aleeha ammallee im argama kanaa sifti rakkinni kuni qabu sifti yooka rakkinni kuni sifa biraa irraa addaan jiru sifa ajaa'ibaa takka sifa takka ilma namarratti yaa'in tokkotu biyya keenyatti argamaa jira namni biyya seenee amantii wayiitiin yookaan amantii garaagaraatiin biyya wayii seenee
amantii waan ufii amane sanitti waamuun homa jiraati biyya bulchaan tokko yookaan biyyarraa gaafatamaan tokko amantiin kana isinii taya amantii kana qabadha kana malee karaan biraa hin jiru jedheetiin nama kanatti gidduun waan takkaa taarikatti illee hin argamini taarika amantii keessatti illee wanni kun argamee hin jiru amantii garagaraatti argamee jira biyya keenya keessatti illee asiin dura tabshiriyyaan argamtee jirti warri amantii birarraa amantitti nama garagalchu warri amantii islaamaa kana qaban waan garagaraati warri garagalchu argamee ture warri yooka ishtiraakiyyaa yooka warri ilhaadaa waan garagaraatiin dhufanii waan ummata keenya kana garagalchee amantii isaanii balleessun itti dhufanii turan wanni suni kulliinuu karaa kanaan hin dhufne tuni taarika keessatti taarika ilma namaatii fi taarika amantii keessatti illee taarika ajaa'ibatu biyyatti dhufe kuni waan rabbii keenyallee itti kadhanne ufillee bakka jirutti akkuma jiru keessatti itti uf jabeessine yoo as deebinee gabaabinaan taarika kanarraa haasawuu feene taarika namicha kanaatiif yookaan amantii inni itti fide kanarraa haasawuu yoo feene waan ammaati miti wanti kun waan ture waggaa 1940 biyya keenyatti namichi kun eega argamee achitti zamana wayta ummanni absiiniyaa kunii fi ummanni somaalee rakkinna walirraa qaban nu warra biyya amma habashaa kana keessa jiru amantii kan akka hin qabanneef rakkinna guddaa waytin duratti deemaa ture wayta san wayta ummanni keenya kun nashaata qabu madaaris taafiizaa garagaraan gandatti wayta dhaabattee jirtu wayta ummanni absiiniyaa yookaan ummanni habashaa kun ummata kuluba jedhanii somaalee kan ofirraa eegaa turan namichi kun wayta san keessa argame wayta san awwala wayta jammare waan inni jammareen madaarisa qur'aanaa madaarisa taafiizaa ka ganda kullii keessa jirtu cufutti jammare ummata absiiniyaa kana yookaan ummata wayta san gabroonfataa kanaan wal tahee madaarisa kana cufutti jammare achirraa warra silaa madaarisa irratti gaafatamaa Sheikh Ibrahim Sanfaa mudiira madrasaa sanii hidhanii waggaa 23 itti faradanii hidhatti bakka itti dhalatellee bakka biraa itti hidhanii waggaa 23 itti faradanii akkasitti waan kana dalaguu ture eega waggaa kudhanii rabbiin biyya san irraa isa darbee biyya arabaa kana mangistii yookaan dawlan inni keessa dhaqin hin jiru duba biyya ambaa humna qabdi ulamaa allee keessa jira humna garagaraatti keessa jira bakkuma dhagetti hin milkoofne milkaa'uu hin dandeenye namichi kuni awwala suudiyaan jammare achillee inni bakkuma dhagetti illee rakkinna uumuurraa hin hafne rakkinna uumuu ture suudiyarrallee ari'anii jennaan biyya biraa biyya shaam kana biyya nagayaa biyya hum itti facaafatan haamatan biyyi shaam kuni hum itti facaafatan haamatan taarika islaamaa keessatti taarika amantii keenyaa keessatti illee bakkeen rakkinni guddaan itti ka'e zamana hin beeytanii awwala sahabaa waytammoo baada rasuulli ilaala fi alatti gaafa deeme boodatti sahabaa wajjiin rakkinni guddaan biyya shaam kanatti ka'e rakkinni amma firaqa islaamaa irraa odeeffamu warri kutuba islaamaa irraa katabe kun kulliin biyya shaam kanatti ka'e duba biyyi shaam kuni abbaan huma facaafate itti haamata namichi kun osoo deemu biyya shaam kana ga'ee biyya lubnaan ka jedhamu kana biyya rakkinni guddaan ilaa yawmil qiyaama ar'arraa miti gaafa sanirraa ilaa yawmil qiyaamatti keessallee hin dhumne biyya uumamaa tarkiibni isaanii uuman isaanii garagara biyya san keessa qubate biyya san keessa ka qubateetiniin jedhe maal godhee jammare maalin jammare awwala raagumai namaa raagum manauma hiiku waan garagaraatiin jammaree eegasii biyya qabatee lafa qabatee masjida qabate jeeshii ufii ijaaruu jammare jeeshii khuraafataa yoo jeeshii aqiidaa wayii hin qabne waan aqiidaa islaamaa kanaan laaffisu rakkina garagaraa ijaaruu jammare ijaaretumaan itti najjahee akkuma ijaareen jeeshii san gabbaasuu ture tadriiba godhee yookaan waan garagaraa barsiise duuba achitti gad dhaabatee jennaan biyyi san maarakaa garagaraattu ufii fi iddoo isaaniitii fi alallee ummanni yahudaatun kaachi isaan dhooftu rakkina garagaraattu jidduu isaanii jira rakkina kanatti gargaarsifatee balaa guddaa ummata sanitti uumee eegasii achitti rakkina uumee jeeshii godhatee yookaan immoo warra tadriiba godhu warra waa hin qaraasu kana qopheessee jennaan ummata keessa gadhiise duuba achi wanni inni aqiidan isaa tuni waan aqiidan faasidaan tuni akka isin gad dhaabattu ummanni islaamaa kun ulamaa moggaa isaa jiruuf yookaan biyya arabaa kana kee jiru waa itti haka'u malee akka aqiidan isaa tun gad hin dhaabanne waan beekuuf ulamaa islaamaa akka biyya waytasan argame ka iddoo biyya shaam kanaa fi biyya su'uudii kana jiru kafarsiistu dhaabate awwalli namni sheen itti kalaa'u sheek albaanii musahiha hadiisa kana kafarsiise sheek ibnu baazin faa kafarsiise
آخر يوم كفر سيد قطب مفسر قرآن ور قرآن فسريج سيد قطب بكما أمة إسلاما كيستي ور شباب إسلاما كل كرا إسا قري فكرة إساسا أيد كان كل كفر سيد تجمره كان كفر سيد جنان إيغاسي كفري كان الراقبي جنان ايديا وفي خرافات كان وان اساسا قمن وان ديني ولت علاقان قمن هجو ور صوفيوتا هجو ور صوفي جدمو كان اكوان عقيده صوفيه نما وامو هجو كان اتويسه عقيده فاسده كان بيا كيس بل اساتوري اخر بي برا وفراد ايغتي يو كبي برا له وفراد اوغتي بكين لافتون بكين لبنان التانتو توين وان اتفاجا فتن هامه بيهبشا تركني غرا غرا الرجل كان ركني فقريتي في ركني واللالتي في ركني قبرهم ركني دباي رجل كان ركي اما اجت بيا كانت ركني كان سمي قدا كان فجاسو تري والحاصل وانه مثلا مكا امنتي اسلاما كيما تمله وان حكم لغرا اساني جرو وان قدا عقيده انهم في وان انهم تل عقيده اسلام الرفقو جرتي اول ما وان جمره وان سلا شريعه اسلام دفتين اسلام ما صلاه دفتين زكاه دفتين صوم دفتين وان كان كل ورال تقدامته وان كان وان رب الله قران التبوسي رسول الله الرؤدس كان كل ورال تقدامته كان الراك اساك نغرا هم اللي انت اكل موت لبرا دبتني فشلوا له تاريخ امنتي اسلاما كيست لكن كان كن اتم ارغمي امنتي اسلاما كان امنتي اسلاما سندورا زمن الايرا وان اكدا كان رانتر كان فتيتوره كانوا اجب سيسو كان بدن كيسيسو اكمت ورسلانا ما بوتجد warri silaa biyya san gabroonfadha jedheetiniin biyya san mataa harkaa qabu waan kana humna godhatee yookaan warrummaan sunu waan kanatti nama waamuun kun aqiidaa sana malee aqiidan biraa hin jirtu aqiidaa sana qabadha jechuun kun waan taariikha keessatti illee hin argamini wanni nama gaddullee wanni bakka jirutti hawaasa kenna fi wanni kun yoo laaltu hawaasa kenna ka islaamaa ka oromoo kana bichaa hin laaltu warra aqiidaa amantii sahiha qabu maruma laalti fi mashaariq muslimtoonni duniyaa kanarratti maliyoona illee biliyoona wanni kun biliyoona kana kulli inuma laalti waan ummata keenya hawaasa keenya bichaati miti ummanni immoo biyyuma keenya san keessa illee nu bichaa miti hawaasni islaamaa baay'ee jira wanni kun kana maraa laalti kana wajjiinu ummanni islaamaa kun bakkuma jirutti wanni irra achitti argamti boru bakka biraatti argamti wanni immoo karaan isiin deemtu kun karaa tabshiiratillee hin deemtu karaa humnaatiin deemti wanni humnaa kun ummata lallaaftuu yookaan biyya islaamaa lallaaftuu kana wanni irra nutti argame boru kabiraattillee ima argamti wanni kun immoo waan bichaa laalessuu miti waan bichaa madeessuu miti waan muumintoota bakkuma jiranitti duniyaa kana kulli keessatti muumintoota bakkuma jirutti madeessu waan kana akkuma dandeenyen bakka ala jiruttillee warra biyya keessattillee moo warra alaa kan irra humna qaba waan silaa gargaaruun nu aanjuun gargaarre waan kana dura dhaabanne aqiidaa faasida kanarraa ummata keenya fi ummata mu'minaa bakka jirutti fi mashaariqaa maghaaribatti irraa gargaareetiin waan kana wajjin dhaabanne irraa balleessu waan silaa danda'u godhamu ilmi namaa waan hin dandeenye qabu balaan kana olii namatti bu'eetiin namni immoo ufuma gargaaree amantii ofii ittillee hirkateetumaan guddinna kanaan muumintoonni amma duniyaa kanarra wanni kulliin bal'atte intarnetii fi teknooloojiin kulliin bal'ate kanatti gargaarsifataniitiin balaa kana jala akka baanu yookaan balaa kana akka ofirratti haffamu akka immoo nu biyya keenyarraa biyya biraayitti hin tarre gooneetiin biyyuma keenya sanitti bakka isaan jammaran kanatti ajjeesu isaanii fi mootuu balaa kanallee isaan wajjin ajjeesuun nurra warra ummata muslimtoota mu'mintoota mararra hin jira kanaafuu wanni guddaa wanni godhuu qabnu hawaasa keenya ka keessa jiru kanaa fi hawaasa keenya bakkema jirutti waan kana itti himu aqiidaa faasida sana aqiidan sifa garagaraa huccuu garagaraa uffattee biyya keenya seente tuni maqaan isiin deemaniin faasidummaa kana ifa galchanii hin deemani aqiidaa suufiyyaa jedhanii isii keessa masaa'iba guddatu khuraafaat heddutu jira kana ambaa ifa galchu yookaan ummata keenya ka ala jiruu fi ka mana jirullee ifa galchine maali aqiidan tuni keessa balaan guddaan isii keessa jiru rabbii isin khalaqe dhiisa amantii islaamaa shari'aa guddoo tana dhiisa qabritti rarra'a qabrii duuka deema khuraafatummaa fi tasmimaa fi raagumaa fi manaamihimu waan garagaraa waan duubatti nama harkisu waan amantii dhiisaa zamannuu bira tareetiin takhallufa qabri irra deemuun qabri
awwaalee biraa galee eegasii ziyaara fi yookaan isa gabbaruu fi isa gaafachuu fi dhaquun kun wallaala kuwaan aqliin namaatu bilchaattee irra tarte wanni kun immoo khaxara uf duuba deebi'aa jechuun waggaa 100 yookaan 200 uf duuba deebi'aa jechuun khaxara waan akkanaa kana namaa ifa galchine hawaasa keenyallee alatti illee ifa galchinee fi keessa ka jirullee waan akkanaa kana teknooloojii garaagaraatiin intarneetii fi telefoona garaagaraatiin ifa galchine waan kanarra akka ummanni keenya najaa bahu akka waan kanallee beekee akkanatti eeggatu wani wallaalan deemaan jirtu kanaa sheekh asirratti maashaallah baay'ee addaan ubaaftee ifan ubaaftee shaytichi akkuma jettetti inni nama biyya teenya dhalatee naannuma teenya dhalatee achittuun guddanne deeme biyya teenya rabi aqidaantu inni beeheewe akkam biyya teenya kan milkaa'in biyya arabaa milkaa'ee eegana dhufteen huseente rahmata rabbi arga gaafii bareeda aqiidan akkuma reef jedhesanii akka isiin itti huseente bakkeen jammartellee lubnaanin jammarte lubnaanin kun biyya waan itti facaafatan itti haamatani bakkeen biraa biyyi kulliin abbaa qabdi biyyi kulliin nama isii eegu jira biyyi kulliin mootii qabdi biyyi kulliin ummanni humna qaba keessattuu muslimtoonni bakka jiranitti humna qaban biyya arabaa kanatti illee biyya maratti humna qaban bakkeen biyyi laaftuun maal jedhan maalin bakka laaftuu ciniintii jedhan biyyi laaftuun waan maraan ayyidamte ekonomiin ayyidamte wallaalli fi faqrii fi hiyyummaa fi gabroonfatan azaa godhee huma itti fidan fudhattu isiin amma biyya teennan jammarte malee wanni waan asitti dhaabataati miti ummata islaamaa maratti duulaa jiran akka isiin duulaa jirtu asli amantii taarikattillee taarika amantiitti kan dhageenne tabshiiran ganda keessa seenanit yookaan namaa waa kennanit yookaan karaatiin ummata kana garaa jalan itti waaman tuni amantiin magarafoonan anaawunsii itti godhanii tireeningii godhanii warra humna qaburraa qawween dhufte amantiin qawwee kun bakka laaftuu malee bakka jabduun dhaytu biyyi biraa ofirraa eeddi gaafii su'aala keeti biyyi biraa humna qabdi ofirraa eeddi teenya namni isii eeguun jiru ummanni ka duruu gabroonfamee hiyyummaa fi waan garaagaraatiin duubatti hafeetiin hin jiru ummanni islaamallee ibaadaa goona malee biyya sanitti ibaadaa irra jira malee amantii teenya jabduu malee humna hin qabnu gaafatamoo hin qabnu waa mangistii wayii kee jiraannee waa dalagaa wayii hin qabnu duuba bakkeen laaftuun tana bakkeen eegalumnaan ta itti aantu sakandiin habashaan harani wanni immoo waan achitti illee dhaabataati miti bakka humna qabdu bakka biyya lallaaftuu kullitti deematumaan jirti rabbiin illee najaa irraa baase warra birallee rabbiin najaa irraa habaasu wanni ilaalataniif saniif jechuudha. Jazaakallahu khayra aljazaa maashaallah akkuma dhageessanitti obboleen islaamaa akkana fakkaatti akkasumatti gaafiin keenya duraa duubaan inshaallah gama obboleessa kiyya sheekh Muhammadiin Dabaraa sheekha asirratti qabrii sheekh Abdallaan Al-Habashiin kun qabrii dhayxee du'aa kadhachuun ni danda'ama jaa hadis rasuulaatii fi quraana rabbiitirraa mee quraanni kam jaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوران درسي قرتي أبوليان إسلاما كقرتي بكتنا قبستان جزاكم الله خير بين قلت شنيا قلتو أقوم سنة قرتي أبوليان إسلاما تقرتي رقيب فتني في الله قرتي ربين وان قرتي رقيب فتني شنافا يدون الله قرتي ربين الربك إنتو قرر رعدك سجو شيخ عبد الله حبشي تاريخ نيساوان الراحة سوا جرو أمري ساتي شيخ عبد الله حبشين لما بيتين ندلتي كودا سقال القرآن أكل قرصة توبيتي أكا غرتي أموتنو إني قبهن موابرة تأي قبهتي كودا سقال أفرتم أكا الدنياتي كودا سدي جهاتمي تربع أكا إسلامتي قبه جتشو يرو موتما إلى سلاسي يا أكاسي قبه يرو قبه كان الراموتنو إني يعني إني قديم به إني نما علمي قبو ربي يندب سبحانه وتعالى وقتهم دا امتحان في ده فتنا كان ربي ويتفيدو وان أمي مرة ربي لما أمي وان أمي كان مرة ربي ما دام لما أمي ربي سبحانه وتعالى لما كان علمي إسا برسيسي إسا جلسي نمني علمي براتي قرتي جلتون أمة محمدين اندور فمه نبي موسى نمني قرتي زمان قرتي أمة إيسا جبسي أمة أولا التمن ربي سبحانه وتعالى نمي جسني الراحي كايا قل إيه بلعن بنبا عورانا مجرانين تقوغزي دبتو فكي نسا فكي ساري تجد يو قرتي أريان الليني هرقنا يو إيسان الليني هرقنا جد مال جنان ربين إيسا علمي برسيسي جنان ربين أصوفين ألفونا إني دنيا في لا تجد namni kun duba yeroo gabbahe kan intelligence yookaan CIA ta'e mootummaa gizee san jirtu
تيهود ما هي ما تتهيل سلاسة تركته قرتي انتلجنسي موتما تأيب يوكان CIA يوكان قرتي أمو تنيو نما ركعتا عند الكبري موتما أفضل قوتة دين إسلاما جلقبه نمني الرأسك مقرتي علماء دبطنتي وني أكو مثلا نمني كونين حال إساء كيستي نما تكا جمعاء إسلاما دوبن صلاتين حرم الأمين دكي تكا إمام إسلاما دوبن صلاني تكا أويت إسلامي أذان يو تستي قرر بوتي نما قرر قبطو أكو نمني علماء أقرتي كإسا ولين توره مفتي محمد سراج جبرتي فاني الرحيم نتي ما أمته ولين إنسالا أن جنان نما أفان أربات والشين دبني ولين إنسالا تجري بيجتين نكيسا جزجو حيك إن إيج أفان أربا كلمة أربا كتلشين دبني داده ويتحرم لك وري حرام جيرو كقرتي مكة في مدينة سلاكيس وأفان أربا أن تلشو يوتي إني قرتي مبدأ أدات الرتورة ويتبيجتين الربا وكسلا إني أمانوت إني معتزلة نم عقيدة معتزلة قبل ولكنه إيجت فهممتي أموت نوبي يقرتي سعود الرعي أمي سوريا لك إسا قرتي شيعة علوي ور علي بن أبي طالب ربهم اللعنو قبولي حافظ الأسد قرقار صفتي أكتوري أكو ما قرتي إسا الرأو دي سي قرتي تاريخ إساهي متشي عبد الرحمن الدمشقين دوبا نمني كنين نما صحابة رسول الدان قوده صحابة الرسول فارفمتو نقوتو يسي ربي قرآن كيست فارس نما أمو ور رسول ربي عليه الصلاة والسلام الدنيا رجزي يجرو جنة رقابة هيف كأك أبي بكري علماني قرتي مال جران قرتي ور عقيدة أهل السنة والجماعة كمان أفضل الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح جرا الرجال النما إيقنا بمحمدي عبد الله بن عثمان أبي بكر جرتو نما رسولة تيامن نما رسولة قرقاري نما إسا كان حتى أهل الردة جران ورا ديبي إيه جران مال جنان مال تو إسا كفرسيسة جناني قبيرة أمة الرافول إيه جران زكان قبيرة جران لم يكن زكا وني جران انجرتو جران قبيرة دوبا نمنكن شعب الله الحرارين بيوتا كيجرو تانا شوفا كيستي حالي ندلقوني توري حالا قرتي موتمت إركاتي دين إسلاما كان رتي هجوتي قروتين دلقو توري وان إسر أمتك إنا إفا قل شوك أبانت إني جدورا نما قرتي أبي بكريف أبي جهل مستواتك قد أربو أبي بكريف أبي جهل مستواتك كنت ربنا كم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون نهن مسلم توتا أك مجرما ينقون يجرى ربي ينقون يجرى ربي سبحانه وتعالى دوبا نمني أبي بكريف أبي جهل صدركاتو كوتي أربو إسلاما ميتي أبي بكري ربي الرادبتي قرآن إساك يستي ويتنبي محمد دبتو مال جدا ويتقرتي رسولي إيجا إرقا من رأمتا كل نفعا معراج به سميت أك إيجا إيجا هنا ساهمني كان كيهاجا جيرو قرتي واندوري لفاء ديسا إذا بيت السماء به جنان إيجا إني جديد وقا جدين أبي بكر أدو رسول الله عليه الصلاة والسلام إيجا ما إني جديد وقا جدين سمي به جرا ربنا سيد مال جرا سورة تنزيل الدبتين والذي جاء بالصدق وصدق به إنه ننسوا أبي بكر علماء الإسلام اللي مال قبل أفضل الناس الرجال إنما بعد محمد إيجا نبي محمد وزيراه وزير إسالة من جران سن عمر في أبي بكر إيجا سي عثمان جران إيجا سن يوم ورابعهم أفرفان أو ورابعهم خير البرية بعدهم أفرفان إساني إيجا جالا وغرتئ ممتوتاتي علي جران حليف الخير بالخير صحابة قردو تنكيس علي توكي تشوانية لا إسايو قرتي رب ما إساء أمانا دوبا شي عبد الله حابشي إنما اعتقاده كان أقب فتوان الناس ركن تقبري تنو أمس قبري لك أني تبروك برباد النجرتية آخرة ويتدو مدينة لك نالالا جري قرتي محمد إساكي أوالمي قبري رسول جل قرتي مسجني لفجل باركينجي قولن
kanaafuu gartee lafannaan owwaalina sadarkaa sirriitti owwaalama jedhee fooqii lammaffarra saaxinii keessatti owwaalame biyyeen irra qabrii tiyyarra jirtu waa gartee qabrii ambiyaatiin gargar hin jirtu qabrii biyya isaarraa fuudhanii walii qoodan darasaan isaa sadarkaa nabi muhammaditti owwaalamaa jedhe inni lafa jala hin jiru amma fooqii isa lammaffaa keessa jira achiin owwaalaa jedhee fooqii lammaffaa keessa sanduuqa keessatti owwaalame namni kun nama maal rasuulli ammoo namni gartee baada kiyyaa nubuwwummaa himate dajjaalu min addajaajilaa jedhe dajjaalii jaddaaltota irraa tahe jedhe dajaajila hedduutti dhufa namni ammoo baada kiyyaa himate dajjaal jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni eega rasuulaatti himate ka duraa musaylamat alkadhaabi inni dajjaalu haadha alcasri jedhaan shee abdurahmaan addimishqiin faa yoo irraa dubbatu dajjaalii zamana kanaati jedhaniin maaliif nabiyyummaa himate aakhira umrii isatti nama jedhe ammallee yahudan ummata rabbi bira fadlii qabu illolinaani 1982 giza lubnaani fi agartee wanni wal dhooftu nama giza masgida duudii balleessan mana isaatiifi gartee ammootunu wannin isaa hafte nama biyya ameerikaa tanu jirru tana keessatti akka doktor qardaawin yusuf qardaawin irraa dubbatetti organizeeshina jedhamu ADL ka yahudaa guddaa biyya tanaarraa nama gartee fandii argatu jireenyi isaanii magaalaa state of Pennsylvania magaalaa Philadelphiaatti argaman nama achirraa qarqaarsa argatu kanaafuu inni kunin nama amantii islaamarraa qooda qabuu miti akka inni irraa qooda hin qabne wayta gartee biyyi lubnaan muftii ajjeesisuu isaa beekanii ari'an biyya ingilistu dhiibbaa godhe achitti deebise namni kun taariika dheerarra bahe duuba ummata kennallee karaa kanaan duratti dhufan taraa kanaan duratti dhufan laakiin bifa birootiin dhufan odoo bifa mootummaa Itoophiyaati irraan deeman hin ta'in bifti sun milkaa'uu dhabdee jennaan bifa tana deebi'an jechuun dubbiin booda'an irraatti deebi'u maal Abii Bakarii fi Abii Jahal akka wal qixxee hin ta'in Abii Jahali kufrummaa irra du'e rabbiin diqqeessee isa ajjeese ijoolleen bal'atanii mataa irraa mure mucaan ganna 14 nama sanii fi nama rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa samii torbaan irraa tazkiyaa kennee fi inni warra jannataa jedhe ulul fadli jedhee rabbiin waame wal qixxeesse kun callaan Abdullahi al-Habashii maalirraa waan namaa gayu takka jechuudha. Baarakallah jazakallah inshallah baay'ee galatoomii akkuma nu ibsitetti akkasumatti gaman bifaatiin hajjiro obboleessa kiyya sheekha keenya shakamaal gama keetiin dabraa waa'ee ribaa akkuma sheetichi inshallah kanuma rabbi laafise sheetichi fatwaa ribaan quraana keessatti halaali jedhee fatwaa godhee khaasatan biyya tana keessa waan qubannu ni argitanii ribaa ummata keenya biyyatti ribaan halaali jedhee sheetichi fatwaa kitaaba adda addaa keessa godhee jira ribaa tanarraa ummata keenya daawwattoota TV afaan oromootiif nu ibsi inshallah falyatafaddal mashkuran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يا رب فارسينا في رحمة نبي رحمة الرتبو سندوبة درسو أكما بليان كي اللي جلن بليان كي نقرتني خدمة أسيتي تنتي كنن كنا ربين dalagaa isin dalaydan tana miizaana hasanaa keessanii keessa isinii haa oolchu dabalatee ammoo gammachuu bilisummaa ummata oromoo isinii haa taasisu biyya duniyaatitti sharafa nasriidha sawaaba biyya aakhiraallee rabbiin isinii haa taasisu itti aansee silaanii wan mawdu'a sanillee guddaa shee bashiiritti hirkisuu barbaada garuu shee bashiir irra deebitanii ribaan شريعة إسلاما كي ستي قرتني حرمه الله سبحانه وتعالى ما لا شك فيه يعني من أكبر الكبائر شريعة إسلاما كي ستي الرقودتو مع ستة وردة كانتي من البوبكات رسول ربي لين وإفسي إسي سنير توكو كناف وني ربا كي ستي دبتا مؤنا مقبابين كانوا بيتشا إسنيهما شريعة إسلاما كي ستي إني قدا كانتو حديثا في قرآن اللي نفسين كن هجرا نمني مخالفة وان أكنا دبتي شرعي ربي كيسا إنه ما نلبا يجتو وجزاك الله خير الجزاء باجي قلتهم إن شاء الله جماعة أخرات سجنتان تنيلين
xumura ragayaa jirti insha Allah gama sheekha keenya Sheekh Bashiir inta dabarsa sheekha insha Allah taala in tansurullah yansurukum ja rabbini ummata keenya kan biyya keessa jiru rakkina akkuma akhbaar adda addaa dhageenyatti mootummaan mallasilleen ummata keenyatti arkalaatee jira duru sheekootii teenya diinaa keenyatti ummata salafi jadiida tabaala keessa jirtu jira jee dhaamsi ummata keenyaaf dhaamtume tanarraa jiraatee insha Allah ummata keenya dhaamsa wasiyyaa dhaame kan magaalaa lakkuu jiruu fi kan biyyallee jiru insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان إن شاء الله بلوان إسلاما warreewwan kidmaa godhee warri du'aataa kana dura dubbatanii rabbiin isinii kadhatanii turanii kadhaasan rabbi haa qeebalu itti aansee sheekota teenna ta'ardha bakka tana humna isaanii tana osoo nu beeknu humna tana wajjiin hawaasa keenna wanni itti dhagayame tun nutti akka matan nu dhagayamuu qabdi jedhanii yeroon tun yeroo halkaniiti yeroo tanaan bakka tana dhufanii keessattuu sheeka keenna Sheekh Safiir sheeka keenna Sheekh Kamaal sheeka keenna Sheekh Yahyaa imalarraa dhufe akkasuma Ustaaz Mahmuud ka bakka tanarratti hirmaatanii hanga tattaaffii ifiitiin namu waan rabbiin isa beeysiserraa hawaasaaf ni dabarsina jettanii yeroo tanatti bakka tana teettan galanni keessan jannata haa ta'u isiniin jedha obboloowwan islaamaa ammas warra ilmii qabu rabbal aalamiin osoo warra amane ol fuudhu walladhiina uutul ilma darajaat warra beekumsa diinii islaamaa kenname annabiratti sadarkaa hedduu ol fuudhe jedha rabbi warra amanerra nama amaneef namni ilmii qabu walin qixxaatu rabbal aalamiinatu bakka hedduu jedha hal yastawiya alladhiina ya'lamuuna والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سلا صدركاتك ور علمي بيكم ور علمي بيهن صدركاتك تجرني إساني مدالة قرة تهني انتاني جد رب العالمين كغرفة مدرة إفلي كغرفة كهواسا اللي قرسودا دور علمي أبو جدا أكد وآتتي قد حقيقة بكتنات الأفتني خيرة هواسا في إسن وانتن ديتنين دبرسو إردي بإيه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إسن إنجل أبلوان إسلام أكسما إسن وري نهر دفتن أبلوان إسلام سقليتين نفي أكسما ربي نولافسي بفكوال أرقاء جرو علماني نودبتني وانسلا بيكي سادي مؤكا بابنة تدقين namni islaamaa wal bira dhaabbatuu qaba walii hadooduu qaba walii yaaduu qaba jechuun obboloowwan nutti haa dhagayamtu nabi muhammad hadiisa bareeda muttafaqun alayh nu'maan binu bashiir hadiisa inni baase keeysatti rasuularraa nu odeyse mathalul mu'miniina fi tawaaddihim rasuulli misaalli warra mu'mintootaa nun jedhe nama mu'mina ta'e في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد يون مؤمنتان يا أمة لفتنا كيس قبتو يا أبوتي أسكيس أرجر تنبيا رابقتني يا حاوتي أسكيس جر تنبيا رابقتني بيتي دلن نموني بيك أبلو إسلاما أكبان اللي بياباني biyya ifii namni tokko ka jibbu hin jiru biyyatti dhalate nuhiimi sahaaban nabi muhammadin ka hijiraa makkarraa bahani makkaa haga isaan jaalatan seenan isaanii barreeffamtee jirte namni hin jaalanne hin jiru haqiiqatan biyyatti kaleessa rabbi irratti nama uume hawaasni keenna ka achi jiru suni miidhama lammatatu itti dabalame
yoo mu'minni wal jaalatuu keessatti nuun jedha nabi muhammad namni mu'mina ta'e rahmata walii godhuu keessatti walitti laafuu keessatti mathalul jasadi akka qaama tokkooti إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يوهم نتوكو قام كان الركبه ركني توكو كإسانتك أبته وركني كان أولي إنجيرو نبي محمد إراكدته يا ربي كي يا مصيباتي يا ديني كي يا كيستنا نتاسسني جد مصيبا ديني أولي إنجيرتو أبولو والإسلام أكتي ربي تقبرتو عقيدة أبولي أولمان إسلاما إرتي حقب لفاتي قدني بيتين كيستي موتمان توكو صبرا آبتين ربي إساني تيجدني قاد سجلتا أني ور علمي الرابرتو منا توكو توكو كهواس أفيقو قوئي نياتا أبا هواسك إنك ربي أسين تكسيغا يكنا يو إبادة ربي كيست أتبر آن إساني تلفت أكما ربي إساني قبرون كيسا يو شكي اتفدني أكما ربي إساني تي سجودا كيسا يو شكين اتلفت يو سني وجي تتافي فيتين علمان في الرادة بسو يو موتمان مدد آبتو يو موتماني جبان كبالي بويا أو وجدان وان فدان غفدني إرتي علماء صداچس أجران أبلوان إسلاما نتي دغايا موقب على أقل التقدير هذه كل تاتو نبي محمد حديث مسلم كيست حديث ما كان فكاد نعمان بن بشير مت أديس حديث سنيل المؤمن للمؤمنين كرجل واحد مؤمن توتا في أكقامة توكوت نونجد نبي محمد مؤمن غرغر باف لا مؤمن إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى جسده نبي محمد كان جدا مؤمنك قام نما توكوت نما توك كواتك اللي غرغر إفن كن يو إجي نما ركبده فقام نمر ولين ركب يو متان نما ركبه فقام نمر ولين ركب وكا قام توكون نجد أبلو ونسلاما يا حواسا كينا يا حواسا يو قام نسون قام كينا لما نراتان إسلامما ولكمنا فونما ولكمنا بيوما ولكمنا رحيم أمني كأن شفتوك أفان كذا دبتو حتى كبيرا لين كأكيدا كان كأبو أبلوما إسلام من يدوجر أبلو والإسلام ما مالقونا يا حواسا مال برمن نافي حواسني أشي واحد دفن الترافي نمني الترافني نمت الرفو جنان أبلو والإسلام يا حواسا كيا ما مالقونا يوهم نتكتاني حديث إمام أحمد كيست إن المؤمنين من أهل الإيمان كمثل الرأس من الجسد أكا مؤمني ور أهل إيمانا ور إيمانك أبو الرأ مؤمني ور إيمانك أبو إسان أكا ولي فكاتا أكا قام في متآتي متاف قامني وللراجلا يعلم المؤمن مؤمن تكون لالة نما مؤمنا يو تاني لالنا كما يعلم الرأس لما في الجسد أكما تاوان قام كيس جروف لالتو يو قام كان كيس واركما متا لالتو ولي لالة ننجد نبي محمد دوبا أبلوان حواسا كين مصيبات امتو إسان قبت فعلماني ندور دوبتان تنا تعقيدة جبدو تنرى تمعاملات الرى أبلوان إف واللالشساني حواسا كين شروركاج إما إرتي دي مجر بيتين كيستي مؤمني ولي تمسى والمدي دابتا نمني مؤمنا على أقل التقدير نتي دغيامو قبدي لا وان براتي متي نتي دغيامو قبدي إيرك النسان قلنا مسوني نولي هركانو قبا بور إلمان تنتي ترو هدا نتي أصطفو هدا كأتش جرسون أنما أسجرو كان بيسانجر جنة أكسيت حواسا نتي دغيامو قبا دوبا itti waliyaamuuf waan kana durri wali nu tumsa goonuun barumsa gayaa tahe walii kennu mana keessaa jalqabamuu qaba yoo diqqaatte yoo rabbiin jedhe waan shayni kuni faallesse diinii islaamaa keessatti kitaaba isaa ragaan isiniif fiduu wajjin safaa isaa wajjin maqaa kitaabaa wajjin waa 10 yookaan 10 ol walii qopheessinee walii addeessuuf taana durri tana tanu godhuu qabnu eegas mormatuu qabna mootummaa islaamaa mara biratti hawaasni keenna mormatuu qaba falamee garsiisuu qaba rafuun qabnu jarana diintuun har'a yoo duunesi ruuhin nima duuti du'aaf uumamne inshallah jabaadha dammaqa walii dabarsa irratti nu hirmaadha jazakumullahu khairan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله
qophiin teenya tan guyyaa irraa obboleeyyan daawwattoota TV Afaan Oromoo asirratti xumurtii obboleessa kiyya Sheekh Mahmudii fi Yahyaa akkasuma Sheekh Hussein inshallah akkasumatti Sheekh Bashiir fi Sheekh Kamal jazakumullahu khairal jazaa rabbiin umrii teessan isin haa dheeressu nu keessatti isin haa dheeressu inshallah qophii tan racaaltuun torban dhufu yoo rabbi jee walitti deebinaa obboleen islaamaa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام جي دينا كينيا تتلومي أكيدانا متكاجر نديمنو تعبشا جلا سنديمنو خران كينيا خرا رسولاتي مي أوسو غما سنديمنو سون تمرين درات إن شاء الله وبلي سخينيا را قرآن ربي ترى وانا حفظ مي نمنمان وان في بر ريسيو حفظوا نجباتي قرآن ربي لافسه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر جاء ربي سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جاء ربي سواء قرآن نمني ما في تنجر ربنا السلامة لسان عربي مبين جاء ربي خنا ما يقبل سخين راد فناتي إن شاء الله بل سخي علي والربي سيرافسه إن شاء الله قبل ينكيناف قرآن ربي ترى ما نوف قرأ إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين ومن أصدق من الله قيلا وبليا إسلاما خنا فكاتا إن شاء الله تعالى سجنتان تينيا تنرى وبلي سخية علي سفيان وجي أرمرت أمرمتي وان نهردان بديتا باجي غلطوما سنين جادا guyyaa biraatiin hanga walitti deebi'u sagantaa biraatiin asumarratti raawwadha torban gaarii turaa isiniin jechaadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ahleef sabasanii hundatoo nu buusi kullee taabiyyoota dhiiraa dubartii kan walirraan jenne halkanii guyyaasi karaa jarri deeme deemuu nu laaffisi lafaa nu jabeessi daawaaf nu si'eessi maqaa makee gaarii sanatti ol nu baasi hakkee nu dhaalchisi arjooma keetiin amanne yaa rabbi rahmata keetiin. أدون دين إسلام إيجا مكابه أبيات دين إيجا شرادوه غويا إيجا مربي غدانا نوكاي لكوب سجرا إسلاماتو كوجده كاي كومابل بافوري صدومي لمتاه تكان الرام فتو نمن إسلامته إنداغاتو هاي هجران بزيني أمن يا ربي رحمتك ديني والسلام عليكم جدسين